EFF va na ntshembo wa leswaku ntsindza wa ikhonomi wa KwaZulu-Natal wu ta va emavokweni ya vona endzhaku nhlawulo wa miganga. Bangi ri tlakuse tivhoti ta rona eka nhlawulo wa tiko lowu nga hundza, laha nseketelo wa vona wu nga tlakuka kusuka ehansi ka tiphesente 2 ku ya eka 10% exifundzeninkulu hi 2019. EFF va kunguhata ku nghenela nhlawulo eka tiwadi hinkwato ta 4,990 wa tiwadi. Murhangeri wa bangi a nga zanga a nga tilumaluma loko a vula leswaku nxaxamelo wa vayimela ku lwangwa wa EFF se wu hetisekile, naswona lava eka bangi va nga tshembela eka xiboho xa khoto ya vumbiwa ku seketela khomixini ya nhlawulo IEC a va nga ta va na nyangwa yo nghena. There is no longer time for disputes now. Whether this incompetent constitutional court is going to postpone elections or not, we are proceeding, we are launching the manifesto, and the campaign is official. Whether elections are going to be held in February or not, the list in the EFF is closed. Malema vula leswaku bangi a ri nga ha landzeleli milawu ya ku yimisiwa ka migingiriko ya tiko mayelana na tinhlengeletano. Bangi ri ta simeka pfhumba ra vona ra nhlawulo hi siku ra 26 ra Ndzhati. What lockdown regulation? We are done with lockdowns. There's no longer lockdown for EFF. What lockdown? We are done. We have registered candidates. We are campaigning now. On the 26th of September, on Winnie Mandela's birthday, we are opening our office there. That's why we'll be launching our manifesto. Malema loyi a nga kusuhani swinene eka xiyenge xa vululami na ndlela leyi mhaka ya khale ka President Jacob Zuma yi nga endlisiwa xiswona ya khoto ya vumbiwa u sole swinene muavanyisinkulu wo khomela Raymond Zondo. Enhlangula nkarhi wa muavanyisinkulu Murhangeri ehofisini wu ta fika emakumu. Zondo u voniwa tanihi van'wana va vayimela ku langwa ku siva Murhangeri. Zondo does not qualify to be our Chief Justice. Is the most incompetent person who has plugged this country into a crisis. He has single-handedly did that. He knew the implications of what he was doing. Now he goes to the Constitutional Court on agent basis. The Constitutional Court gives him agency and takes 4 months to make a ruling on agency. EFF va tlhela va kombela xiviko kusuka eka IEC lexi angelaka minkarhi leyi bangi rin'wana na rin'wana ri nga yisa mixaxamelo ya vona ya mayimela ku langwa eka khomixini ya nhlawulo. Bangi ri hehla IEC ku va na xitumbelelana eka migingiriko leyi.